Rana yo ya untimina na so. Etimi ma mpagwa krampo wura 21st clinic ibenya botre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani free ye lab emoje mu ahwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opeso hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu peso hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nwoma nyina no etwa ho mfonyi ne ye hu adekropote a haw na ye wi a ye de abibiduru a ekwa anim ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de emawo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre mu no dodo na no efri yenuane die mu enti se aduro foforo ekofa yenum akwa ewo sendro no ehotie esono mfidie a ye de hwehwemu ena sono mfidie a ye de sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye dash screen sui na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Tichiman Enkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfoni a wuhu nyina no every 21st clinic frɛ ye number mienu egu screen sui na yenchro yaso ya eben wo se eye akomayare esichire yare otu asintini atwetwe wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachikase no eye wo ya etutu wodwunso ntentem wohonam nyina adwa se de mukwa ye ho no kawakoma tuyem fre ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 ye bejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben woni nyina no ibenya abotre na ye ne wadi nkomo se yare enkoa na etete wemu wani njia misro kanwakoma to yem esanse nyankopon edi 21st clinic abrel se be you were free amane ne atete oyewa ufam efa yare chen so se yewo Accra Kumasi Tichiman Enkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ana Dwaboso ye adwuma fridwada edi kwesi memenda so wani je ebibiduro ho nko ade a ene na eye 21st clinic ana clinic of your time ma ye de adwuma de we de bro and nam radio stations ahodo bebre so na ye de bro media we and nam radio station bebre so ka kire from Brekum Asa FM Chiman na JFM ewo na JFM wadwura nyane Success FM wogo so doctor entokwa pe ase we a ubisa bi de we say man tram fieda nti ono ebusua bia so ne kwan amofa so a oba wo wi a me de bi ne me say me wo fayira na metene nchen no wo bia na aseba okay no oba otimse aduane e wo fie onyina no eye soronko ana nkwala e wo fie wo nyina apart from bad time fufu e be na no pa no obi aye kama because aduane is very nutritious and na ma me kan yeze bia me pass bia ma o unse ene kra no dodo na no eguso eye and obi a ofanyi nsen bia no ko hospital bia no ko nutrition unit I think say idea omo encourage say no we na okay even aside say bia onu no bi kra na bit me boost
ni moja no still na no omo encourage say we know omo be take a lot of vegetables ni say green ya amoba be nti ade a very good I think say obi a bit me na won say dodo na no ya na bi munya omo be but ebi mu nse dan ni say nimde no na bebre so refi nti I think say this is the opportunity because obi ho mo kra na obi di bi kra na yi say bi a call out ibi a chop baby but enoma bi e be ka ho omonye nti enoma bi e be ka ho no nse dan ye na is we no ababunufo no nyina no we na opportunity kasi o opportunity kasi nso obi ho mo kra na ohun bi kra da ohun bi da eni ari na ye nye no hotel bi ni yanjiska doctor hwenkwan ya dafi bra TV no so Sompa TV wo multi TV decoder no so osan so hwe no Accra platform bebre so and afei Sompa 93.1 ana 21st clinic ni nyina wo Facebook YouTube no so ya Sompa TV wo hwe sa aduane we ya eda ye so obedi aduane we pa nya stroke so Uze srade bi anim enam no nso so aya hoho no kakra wo hwe prekese na da ho te se you know ana wo hwe koto ene se enuane na wo hwe nkwan na ni kura otimi se anyway wo be ye free so na ya anye program ne be ye free so na ya anye ne eti ba bia mama Joyce oti ewo bia mi chiao ene ewie amgidi se ho ye pa wo ne Mr. Kudua awoye librarian ewo apia minka university ya kanena nka ye University of Education omo branch ananka okumase amadan no aye no apia minka university ne michiam ba bia ene ada wo masifo nyina ho na mbanwi kente for best 2 years minim kente nwe pa dachi bedi hu nkomo dachi ma yankoi na health news of the week on sakano on famaye. Okay, doctor, me dase sawa mama sa akonya we. Me fa djuma de we se chia Sompa TV ahwefo nyina. Na Sompa 93.1 FM. Na sunyane se Sompa 98.9 FM. Na radio stations akese afa djuma de we nyina ye chia omo atiefo nyina se dane abre nyina omo gibre na omo tie healing point. Was Sompa 93.1 FM at 21st clinic for na ede ebaye health news of the week na shase eni ene ye ko hohwe ahunidie ni nkofo mo hwa asase so department na de abase nema bebre wo hohwe ya se o kotona se wan hwe expiring date no ana se wan hwe se FDA stamp bo ho a obeto nema expire nko na edi nti environmental and sanitation department a ewo hohwe no omakwa akogege sa nema we didi so omasei ni nyina agege ni nyina free shops akese nyina esan se eye expired omoton wo ho ni nyina no omanhwe na omoton ma enkofo eto na omu edi ohaw ne amane ebre omu tomato paste wo no mu ne bebre na expire na mayonnaise soft drinks ni alcoholic drinks and wines no mu na Milo kuku oil na nema hudo bebre margarine mu ni nyina no expiring date akana department is environmental and sanitation department no oma season nyina na oma togu Mr. Emmanuel Yauli awoye municipal health officer ewo hohoi na edi sa dwumadi we anim omokọ sesa na emewe nyina omagye na ema ne se de be ya ombebo nipa ho ban se ne be ya obiara enya yare na Ghana se de enya first stem cell center treatment ewo Ghana ha se wo hwe sa ade we ya ekoba se obinya spinal cord anase ne kidney ekoye chronic diseases bia onye woni kidney ho anase liver stem cell treatment ya omudi abai se ekoba se obi wo sa problem na okwa Accra Regional Hospital na doctors na mo ho no mo ebehwe Dr. Emmanuel ye medical director ewo Greater Accra Regional Hospital na editu ja se ekoba se obi wo sa ya rewe ya se Ghana yenya first treatment center ye stem cell treatment center omudi aba Accra se oba ho no ma omu betimi ahwew ama ohu ato eye nanu 14 fie etwam ya November 14 fie etwam ya ye World Diabetes Day na kwakoba se diabetes no ekumnipa bebre esene COVID-19 ba ya nkofo bebre ama so nkofo wuye eye de se Ghana de
diabetes no na eku nipa bebre esene covid-19 no enti se wo ho na se onta nkonko cheke o sugar level a ebia na akwakofa yare bi sei because ayare we no eku manfo Ghana pa ankofo ani ma ho because omu nim se ekum eye siche yare nkofo nim se ekum but data aba chese diabetes no ku nipa bebre esene covid-19 no Mrs Elizabeth Esi Denyo our president Emma National Diabetes Association na edituja na signed to mu say e was so obiara ehwe hu so obekọ hospital na wakakọ check ni sugar level se ne be ya enkofa ohaw na amane na abre amanfo ye to so ane ekọ ma omonyem unse se oba benyima na so so ne ho kan hia styles bi wo hono ma omuhia ebema edi ohawa bre oba no ne akra no enti no ene se doctor bema me kwan a me kire styles kakra ama omo mute ya omunyemu no omo ebe ye se ne be omo nkofa ohaw enti doctor me no ba o kan news nti wait ma to aso se me na me ko san ase sa de o se o kan news no na enko Bacho na de tie ne se koba se onyima na se bia wafunu epie kakra eni kwan se woda ya na ukunu eda wo so ti sa woda wo so sa na block oxygen e wo se wo baninya no be block oxygen no nti ba sa na woda wo nche ma na ma ukunu so ada wo nche mu na bibia aye fine ana se ukunu beda ho na wankasa watena ne so na eno so bibia ye fine ne koba se ukoda ne so ma ukunu beda wo so a e de o haw bebre na se munna so moda ukunu ne da ho no ma na nka wo watena ne so na wo wachi ahwe ukunu ni na wo wani mu na hwe ukunu na ase se ne omode ato screen ne so no sa pepepe na ukoda ho ma ukunu beda wo so dia ene na wo ha oba no ene wankasa ena se ekoba se ukunu ni wo nchen na se bia won kwa na wo tin so a se onyima ma nantie enya ade a wo se wotaye ena kubensuo nso na wanom ni mo Mrs madam midwife bi ena editu dwa se ekoba se ukunu ni wo nchen so a na waye sei ana se opesa onu ukunu ehia na se wonyima wo se wo che sa stars na media atumu no sa pepepe na obekon se ne be ya onkofa wo ha bia embre wankasa na obano nso na se ye kwa upper east nso a apa isa koba se nkro mo ho nyina wo se nnuani no wo se muya ni wo nnuani mu no omunya itino say akra ni didi kra na akwakoye omunya balance diet no omu didi one way nti ama e de o how na abre nkra no ti ye hwe free last year the bad this year my first no na nke 0.7% say aba 1.2% ama nkra ne bebre and the area na abre nkra no because awofo na bi enhwe ma nkra ne nya balance diet na say nnuane nure wo so munya no wo nnuane no omunya ana say nkra o ma wo mfoforo na wo say nka omu enom no fo no kopem so benya 2 years nso awofo ne bebre enye omu sante ama e de o how na ebre mo na nkofo na omonyem se ma na omonyem no so no omo san da tuja se bebre na so nhwe omu hu yenti bebre na so san ye anemic ekobasa na bebre na be wa akra na wie no na ode o how na FDA enso achi papa bi wo wa FDA for so akwachi papa bi wo wa se yesa nyame bo aduaba no osan kase yemfa enhaban na nsa ye ho yare na ewu munya haban bia na wo se udiko ni pedwanim na sa Mr Emmanuel Yedie odi enhaban bia ye no bia FDA nyintumu ena eni kwanse nipa nom but wa ye shop no wo wa oton ankofo ko honom ekototo bi no manti edi ohaw ebre nkofo mo wo wa ema FDA fo edi animu ekoche papa yi na omudi tudwa se obiara nhwe ne hu ye se wo kwakoto eduro bia na bibia kai hu se FDA stamp bo ho ana se eduro no se eye papa na enye papa no hwe hu se eye ansa na wodi akọ nipadwanum na wotwe mu apomudin kase ba yede abano no medin ye ne dache hima amadokas meja de aka ni na ma Dr. Blessed Foster na ode de aka na okay o sex positions na MC for the toast no only am ko production na
Bacho Dabi. Nti woni mo hwe say omo wo picture bi. Wo say sisi a me ka say hydronephrosis sisi omo fa mo picture nto so a omo nya. Me ana bi a me ka say bi a friends meningitis. Cerebrospinal meningitis a be ko be 30 no mo fa nto so. Ba o de wo kan ye na no omo atimi akonya apemfo sex position mi hu bi da. Ni share bi sada. Na yan mo yedi nka awu ya nti ye hu sex position sa na sa na se no se odi nyame aboa uti ama o manya problem no nti mo sa de atosu bi on na me de boy de when na fan to so me say meningitis cerebrospinal meningitis pneumococcal meningitis we say still da munti mi fan to so yanko po hwe mo e de abi esofo nti me nya yes anya ma no anyway Dr. Penyi MC afọ ne de ababunu nko ahụ mehwe omo yese na omo ye for ba ko pe na aware enti nyoma bi se de aya no mo hapa o internet na so hey okay Dr. Penyi and our topic now the buy no in fact unfa ya kitu bi ama hada so I hope say we ni ade ekum de because say no my be discuss amanfo tie program ipa we be discuss ade bia na say ade bia ekuma aya na me mpene say because ni padi tie wie say na bia de o hawai den aba beto no so nti say ade ekuma o ka kire bia na afi ye hu kwan be fa so aye program no na be do horma ye lose ngakra na etimi aboa because the hia ne say on ebi mo hodoma ewom say yare no be kire say na esitie be yare won ma o kan wasem say as nipa o kan wasem say o ye conscious kakra na say o ye sensitive kakra na ankoba say sene be ya de be chine nipa de ya mhihie aba hospital enti no nwa kan yare na ma na hu we say na de bi ya me kan wasem oh what obi won mo so kidney mu say o chire kidney mu ha me say ya obi o kidney no ade be anadwu kura wontimi nda so we go nani abre kana kwa bia so say ade na e bia symptoms no kura enyi hu kura no we bana ehu ama ade kye a waba ko ba ne say hadwen anti na yare no o say preform syndrome na me biza say me I hope say nya ade ekum oh dabi enkum nya ade ekum okay Dr. Mafu ana yensa ka no e wo ha me say a ono na Dr. Asare ekosu ade no waba besi na nan okumase amse a obo akumase na empatemfo enti no islegon for sciatica research and treatment center Dr. Nayem kakra nya se bia waje adwumanda bi obebo akumase so amomudwumade na etimi akọ enimu Dr. Ekase preformance syndrome I no say na ye de no okay I think say medical kakra kasa ansa na maba ene topic ne so okay etiefo nyina medinchi akese be ma etiefo ne ahwefo na healing point no edamu sronko etiefo na oka sompa etiefo ene sompa ahwefo nyina na we so hweti na me sure pa okay na the etie ni say healing point na obi otai follow 21st clinic bia no ya healing point no yemfa ehu nhye nipa mu esan say healing point no ade a obetie na even what media abo obra wa na say ekoba say ehu bi ye de hu bi beto anu say bra na wa ma see Ebasa Krana, you see, what can I say? Mugabi of Power FM. I say, Doctor, the way of music as a boko idea. I hope for the beers when you want you. Or more better the better. It's a idea. Topic Biana ya debano. Say topic we know. A idea say be phone lines and go for a best friend. And this is one of the conditions are be in Sciatica Research and Treatment Center. Nyame adme na 21st clinic so research so no and you free yetimi ekoyi say condition here dey if ye free sciatica no mu ana say sciatica no mu free we mu every sciatica nim okay enti say ebia say wo ho sentin American say obi say or expert in something and you ma be brew
nti se ne no se bia what sciatica o baabi na se o hwa yes am watena wona so bio se enioma foforo bi wo ho no mu a ehihye sciatica mu a wo se utimi na yese ehu sciatica na nkasa no waye no te se nipa bonini a okokum obi a wahyehyɛ ho nyinaa wadi nkan hyɛ boxer hyɛ singlet wie wahye a t-shirt wie wasahye Roberts for gone na kan ano sa ade ahye ti na yesa sciatica nyoma hyehyɛ mu angasa nyoma wo mpa okay enti no we performance syndrome no a ye ka ho asem na ankasa no very common and metimi aka say any with sciatica condition ankasa presso na obi a onim di ankasa wo sciatica ho na obetimi identify this condition. I see. It in America say a very common disease. Just a boo pa, but the diagnosing, is something difficult. Only expert ankasa need to diagnose because with performance syndrome no, unti fa MRI and diagnose, unti fa X-ray and diagnose. And diagnosing, the self test a year 21st clinic pet, and not yetimi a yes I don't know. Yeah, but true. You say no, I said no, cannot. Machines powerful ones where you share yarewa. Pa wo we asisi no MRI na waboso no. It mean diagnosis a performance syndrome no. It mean diagnose because when say machine bia na dey detect. Na ye was say honam muscles. Ankasa no it's very difficult say ubetime the machine ankasa detect say bibi cause o e muscles mo a. Enti no or MRI or X-rays na ucha no about your bones, your ligaments or tendons, and mostly na so capillaries in your man, and no na etimi detected. It is a work of my bobos and then a winnie peduan, a winnie peduan, and Tiano when you would turn up. And you may be one so a baby, don't be in Shiano, you were. Adibi grade normally you can't okay and I say we chika say no so ye wo desk and desk no so no eno na kwa esi cushion ehye kase enu chika se enu ehye mu send ye be ya emma pressure ankasa anya den so kase enti se nneoma ni nyina no da image ni de ebetimi ama ye hu enu nti na ye kan say ebia wo sciatica de o doctor betimi aye ne se o betimi hu course ankasa in a sciatica na ba ade ekofa ba sciatica na ba na si ni ade ba ko pe de sciatica ba no because you numerous courses edeba okay enti wenti na me kan say through research ye no na yetimi ayi se condition yaba etiefo amutie doctor ya uti na wo hwe no TV so de se ka so bi abia na yese wa ben keke ana ye ka so bi hia na yese wa ben abro so wa ben ankasa o se sciatica no eda ho be sciatica di mu no ana ye wo sayare wo ya eno so for the first time in Ghana and the history of health services in Ghana and even across Africa no yen ye diaba adansi enti ane yo online American way say adehia ne betis obi so bo performance syndrome so say the sciatica no magia fana da chema so mo otise o mo kan na no hunam nyina etutu ni se a otimentina and so the ombesum say ne be chirichiri mu no okay enkofo be hu say say condition no enu ni say di kakraka yi nyina no I see it so the ombesum I see ane e wunim mame ma akonya na doctor fu nyina ntwe TV no we ye herbal doctor we ye medical doctor we ye midwife we ye wine specialist bia we ye adwuma apomden a tweben okasa fidie na afei yemfa ye sanchechi because he new ye danadi we na launching kese ana ye no I don't know me pacho obi antweben na fidie na afei ye nto doctor me ntwe homra okay 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro
so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asan de wato machine so yasan ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama sciatica 21st clinic na ye expert a wo to ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction wa ena kuma senso ahia uduru session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 next 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Okay. Yasamba back. Yeah, ene Dr. Mafu from 21st clinic Edin Komo. Na yare ya kwenye free sciatica mu. Ya sciatica research and treatment center. Unim say this month ya na yenya 1 year establish a sciatica research and treatment center, first of its kind in Ghana no. Afimu ene bosuwe mwana ye koye ne launch wo Accra. Ni yankopon ya dom se yetimi enya performance syndrome as mfaswa yenya free setup aye ewo Accra ye dana di ma Ghana fo nyina no ehu ye. So doctor yenkona mepacho yedi enimu ye sciatica enti wotimi akonya bibia free sciatica mu a mepese obema ye declare obeba we na nkasa so. Okay. But I want you to take your time. Mepese wunyam to wase na wo kire sciatica demu yate se ye oto ase ntini oto ase ya wa besi form atwetwe we tutu ya wo ya fine. Be pese u ma clear distinction no sunsunya no pa no se na be ya ye sha se ye sunya performance syndrome na ebetimi ate as na ma ya adwen ankoye kensene na se ye nwie ne kura mema ne hawo ebetimi ato aso da bi. Okay. Nti no my that clear distinction no na intimi enko performance na so ankasa as a main topic. Okay. Enti so simple ankasa na if the sciatica no it's so simple the man ye can say sciatica na ye hu ni say yare wi nyina na ye be kan ho asem sciatica and a performance syndrome no eno ni nyina na yade a ha sciatic nerve no na sciatic nerve no e free usisi no achi fa woto na sia akosi wona ase pacho mu my 21st screen image na hospital for na use bi no mu fanto so na ye fanchira de sisi a e ba na yare si so ukaso wo fa mu nyanda no say still no nya. Aha, good. Enti si e ka se sciatica na nkasa eno no any performance syndrome ni nyina no ye ka se pressure ana se how ana se chima bi a eto o sciatic nerve ne so. Okay. Na sciatic nerve ni free usisi no achi fa otu ni mu abesi wo na ase ba ye hwe differences a iwo mu a sciatica no ya wo na nkasa free usisi na achi fa otu ase na abesi wo na ase na o hwe image na wo screen so na ase sciatic nerves na ebe ba ko pe be du na nkoko mu ase na branch a ebe miensa ne ade. Okay, enti the tie ne say with sciatic nerve no ye 5 e wo 9 ba ko mu. Okay. Na other 5 enso so wo 9 ba ko mu na the tie ne say miensa e na wo usisi na chi ena mienu na ankasa wo usisi ni mu ankasa. Aha, nti wo hwe image a utimi say ehoma no miensa ena free na chipe na eba ena mienu na ankasa ewo usisi ni mu ankasa enti omo hwe na omo ye educated kakra na ye ka se origination na ankasa no eye lumbosacral region. Yes, enti sacral na ankasa ye o spinal cord no eto ho no eba be si ase ho na ye sacral region ena usisi na chi ho no spinal cord ni sisi na chi na ho no ye lumbar. Enti no usisi na chi ho no miensa ene wo ye lumbar region. Enti wo betime anya problem bi wo lumbar side eno no nche se wo sciatica because ye mfa ne se when your how ne wo lumbar region no 1 and 2 a enye sciatica because the ho no nerves bia sciatic nerve bia mfa ho. Enti se wo ho no na se bia enye e lower back kra na e depend on the location. Aha, enti se one ti ase ya obeka se bia ya obi e wachiri bia no eno no eche so anya sciatica no because o lower back na chichemu no kase no eye enum ene wo ho but sciatic nerve na fa miensa epe na afi de aka no aba be fa
die shemu na ankasa mienu no na ye ka se sciatica ne ye yawo efiri usisi na chi na performance syndrome na ye ka no eno no yawo no momu wo wutunim na esane ekọ ase esan se nerves ni nyina efiri usisi na chi no ni nyina be boboa ankasa wo se muscles ne efre no performance muscles na ho na ni nyina be boboa ewo ho enti I think say on betimi the second image no atoso amaye ni nyina no eho aha and we then na yehu enti un say eto na ankasa na da ho no eto na ankasa ene da ho ena ade kokko na ewu mu no eno na yese performance muscle no enti eho no na nerves ni nyina ekofa na eto na o kan sa no then na asa ye bunch bondo bisa eno no ye wo bottom na second image na enko second image no enti no Facebook aye Sompa FM Sompa TV Ghana ana 21st connect ko Facebook abehu image no eye enti no o se ba bi a enti on se ne abubo de achichechiche mu no ni nyina ye honam aye kan bottom muscles enti omo performance syndrome omo ti yaw na nkasa wo mu tuni mu ankasa eto yo o se me ti wo inside ankasa me ti yaw no enti eye deep muscle ankasa na say muscles no hweni ye se ye se ye wo bibi ankasa wo ho o hip na ankasa a o hip na ye trochanter no eno ekoso o hip no enti say muscle we no ne function a edi ni se wo betimi a rotate wo nan no se wo betimi ato nan no at any angle a say muscles na okay enti obi a otai fro abansoro pa wo benya performance muscles syndrome ya ye kan wasem na say dachi bia sompafo nyina de o metime nya perform go nyina ye fosoro because yes and I say o ti ono na say o de wallet and I say purse ehye oto a ho no na say muscles no wonti wo ya na fe de atena so enti ni nyina no say ba courses na ye wo a lot of we ya kofo bebrebe hunti no de ye kan say clear before say be ba so no the difference no distinction na nkasa say we sciatica no beti ya na nkasa free usisi na chi afa woto ase na aba wonase na se ka se performance syndrome na nkasa de a eno no otuni mu no ya oni futuni mu asane enye nerves na enye eti we no on se de etie ne se okọ other image na ye be hu the third image no de etie se muscles mpacho sanko next image ni maye aha it won say muscles na eda ho no aha kokko no nti e ho no na nerves no efa ansa na abawusire no na besi wo na ase sure enti sese no say pressure ankasa beto say muscles ne so a emia wo nerves no ete send ye ohaw bia ba beto usisi na chi no a emia wo nerves na wanya sciatica no performance syndrome so no yaw no anasa pressure ne beto otunim enti omo no eya na otise ne to na ankasa mumbia no eye ne ya twena bisi ne na ase enti se yaw no efiri otunu na esane wo na ase na eye performance syndrome ena se yaw no efiri usisi na chi na esane ya besi ase enso a eno nso ye sciatica enti no obitimi nya mienu nyina to ba 21st clinic a ye diagnose obi ho no ma o sciatica ena ne second diagnose no enso ye performance syndrome these people nya ne wo say ye assessment na yetimi confirm say whether said they have sciatica only and obi ho no nso a onu so sciatica but obeba no diagnosis no ebeba na enye sciatica ni mu a ohunu but performance syndrome etiefo wa ukra bibia afato ho no na obi a mo ni sem obi a mo di sem what a revelation me hu nyina afọ akoyabe hey we do what doctor for mutie you say a very common disease say na make say nya de yehu but a very common we say sabi obi de yare ko hospital obi etimi diagnose am ni pada say enti na make say nya de yehu but odi ebuso obi say this is the first time onipa no wate and afi na ebi oti say de me say a performance syndrome say the na sciatica ye bi mu bebre ana omuntobu ho a ne say ne to nam na nkasa no eye ne ya etwe ne fa ne to ase na
eno so no and especially these people no say omo nante anaso omo ye omo adwen se bi a omo sorry anaso obi wo no ma onante kwanu anaso ofro bepo bi anaso ofro stairs bi a na fe di ade ne ye ne yam because the na ye cancer say muscles no you rotated your hip no unse eka o hip na nkasa to obi ho no ba no see ni sisi na nkasa no ne hip na nkasa no ne ya and ubetwa MRI as will be intact. It yes muscles no pressure better muscles ne so. Iti kase na nkasa na se dompe na wo ho no de hwe enye but pressure na aba beto so no eno na dey say o ha no ye de eba. For Sompa FM na ugusu awutie no and Connect FM wo Takrade, Power FM wo Accra, Eastern FM wo Koforidua, Oko FM wo Nkoko. Any radio stations ahodo bebre a mo fa sa adwumadi we your friend say healing point ye kyerɛkyerɛ apomden na yesua de kaka ye ho apomden kwan so se na be bi ye nyina betimi enyini akyɛ na yarewa ahodo e be kan ato ho de yetimi atwe ye ho afiri ho na esan so nam Sompa TV bia a hwe bia no migiri se ne wa ye nhira because ade a yesua no first of its kind in the history of health ewo Ghana ham say enche bia no ye bia akonya no e de ama na so question bia sabri no ewo tim bia no watimi afre no abaso be ye bekoso no ewo performance syndrome no so you see yetimi anya declared extension sonsone pa da sciatica nintem na ne ba performance syndrome no ye hu sonso na eda ntem no me bone tofa na se metiase me we doctor na wa ma me percentage en fa fere ma me percentage be wrong because mu amutie le bi so tiase chime akonya de manya nti no de metiase me chirem me we ma me percentage na me hu se below average ano wasa chirem bio kosi se metiase yes obi otie bi anso ho no so tiase ye ana me how no problem mo esisi atika ne ye oya obi a efiri usisi achi enti ya obi a otifiri usisi achi a related to ana say efiri wo nerves enhuma bi a ye ka say esesan esisi achi ne ba no oya obi a woti ho bi a na esiatika na performance syndrome ya ne bai siatika ne bai eno so so ye ya obi a wote woto no enam bi wo woto no na doctor na minim so mo say srade na ma no to na we no esono ma de na esono ma because you say ma no mo to na nya na ma srade bebe ho no ma ya na adipose tissue kakra srade kakra ewo na muscles na ankasa ye de ewo enti omo to so no srade ana ni na ye nam no da bia no mostly na ankasa muscles no inti ya say enye sra we some perform man because me tia see nka me ma some practical example nanka ana be ha dwen we should any me to dey fanto enti ya wa woto enam ni mu no enam woto nam nankasa no hona ya ona start free na kofoma na ye performance syndrome enti obi te say woto ase ntini woto ye wo ya na ye sciatica no na ohu ni se performance na so sciatica no na the doctor kire ya metia doctor mbajo ma me percentage say perfect because you no percentage no be ma 98 titu ne be den yasaka enu de tutor bia ni trimo bia we dey on fair mauda and I think say we know there all kind on point okay because they na me pe hu an say is sciatica no bia be hu say ye ya we free usisi na chi no na ekofo na performance ne so ewo ya ne wo wutunim esane okay o san so kama ne so say obi betime nya sa akwa enyoma mienu nyina no na ize nipa ne de na be ya pa o yes enti ne de no oti ya na ankasa wo ne sisi na chi a na obi ho no nso a otimi nso nya pressure bi ankasa wo lower back then na fe de aba build ankasa wo ne sisi na chi pe ne sisi na chi because eno no otimi overstretching muscles no especially omo a we na ye omo ye a lot of vigorous exercise no eye ade a eno nso timi de say pressure to or performance syndrome ne so muscles no na de tie ne say other aspect in some de be count say with mostly ne sciatica no eya na etai echi empanyifo pa because of the causes no some
how different from the performance muscles. They are named for pan in sciatica. But performance syndrome, regardless of your age, with me a danger. It's no do na almost say pins in the brain because one say most of your active work are in no be brain to me the pressure and kasa eto so because obu honma or drive by now wallet now asantena so now or drive it and these people no won't say oh you're very young into obi honma or say na say you cry say empanyfo ya but be brain who distinction no nti eno so with age wise no e affect performance syndrome e affect obia but mostly asiatic and the do na no age from 40 years and above no e ade it me affecting for pa okay unka say no ncheche no o my two symptoms and of course which the any fan first yemfa course ne yemfa course okay answer na ebe to aso for course no ma memfa doctor yoka say ne number ntudwa na ba bia wo bia na opese woni ne din kita ho say opese obesa ho yare anya de okay nko ana 21st clinic yehwe yare wa hodo bebre ewe yaso yesanso wo branches ahodo bebre ewo Ghana hamse you more than 15 branches na wo Ghana hamse nti ye de number ye ma numbers ni mienu na watimi afre ye program ni wi anu afre ofra ye nurse ba ku bedin kan fa no no wakasa kusi be hia se o se doctor jai the patient o hina no betiu ansana ye the phone number na one wo akasa ye numbers no 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 61 61 61 0546 61 61 61 0546 61 61 61 0546 61 61 61 medical ka say obuase ye wo court junction wa hoben cancer quarters e wo buase takwa ye wo Roman stores opposite abronsan to aso 4 ya painting nyina green ye na ewu mu takra de efie kuma number 9 taxi station ho no ma ba bia Senate cars no lodo efie kuma number 9 no ehwa sa station ho no ma na 21st clinic ye wo enkranza head office no ye wo New Market traffic light no ye ben ho pa ye won kranza hina wa film no na bronsan ni mu a e wo New Market traffic light ho techiman so no ye ben Agenkwa FM Pakosindium ne bang no GN Bank building na mu ana ye wo na ye say in between police station ni Agenkwa FM no intem ho ana ye wo e wo kwan ho pe sunyane so no ye free kotokrom da say no ye wo regional hospital first gate no opposite regional hospital first gate no the opposite and na yewo enti ye ho no de wudu no wan fe na mara hwa bayira the hospital be miensa na wo ho enti number na editu dwana na wa fe na etimi akire wiye go so no ye ne Success FM na edie no hwe brekum ye ne Chris FM na wo ba bi fa ko e wo brekum amango ase de bi so ye wo market no ase ho adwabo so ye wo Radio Rainbow kasafide ya wutie Radio Rainbow fa Jumedi we life ye wona chipe ewo market wa ye dwabo so market wo radio station e wona chi na 21st clinic ewo enkokko nso no enkokko ye wo stadium main gate na opposite ya atane ata enkokko sports stadium no omo main gate na opposite na 21st clinic wo sa nso na kufuridua nso so no ye wo O Green enkane sojafo ne canteen opposite ho nso so ye wo honom na seko nso no yawa da bia ye ba police station da na chi e wo seko yawa da bia ba police station da na chi e wo sechiridumase akra yo 4 branches ye wo kaswa ye wo tema ye wo Islegon anafe ye wo dome ne ye wo Ekubang na ye wo St John's ni akra Kumasi highway no St John's Ekubang na chi pe akwan na wona wo faso akọ market ho no eho na ye wo nanso se wo yira kopi heavy do ho ba bia na first ye wo na obi wo ho a wo do beba
yen branch no e ho no my ben tema so so ye wo Roman Church tema community 1 Roman Church na ben STC yard ho no sa Roman Church na chipe ana 21st clinic ye wo one of the most beautiful branches any tema branch White House enyasem ketwa uduo ani beje and the cleanest branch omudi omhuni pa nye eyo siatika ye huni TV show debi ayekufuru branch urom washroom jai na nyambo next week me the most ugly and omuni pass babetuya na obi ehu said obi edi ni juma won branch aminchia Constance baby a obi a no yakopon ya aduma next month ye kware siatika wedding he said they said 21st we see ware there masa the oman ya na mu unsusu two weeks be kwa wedding adintra una ubi is had na no kwan last year so last year sisters oh hey asemu ni na so kwa agofia na mabesu ase okay the causes now your causes of the preformance syndrome yes sciatica ba na yare bi e hye sciatica ne mu your friends the preformance syndrome yenkwa ne causes no intentem so na afei mi wako bi a me yansa na ya be phone lines no nti yenkwa so intentem so one cause ankasa ebitimi amo enya preformance syndrome yes prolonged sitting obi a otaitena sepa esan se wo se hu se wotena se a wotena otonam no mankasa emu nti ade a obi ho no ma wotena se for too long na fe the pressure na ankasa ma and see ehwe image a omode atusi a yehu baby a performance ne wone sene nerve ne so ye de ba form nti se wotena se na ade a wutimi tena se nerves ne so nti we sometime no pressure ebeba muscles ne so na shase compress on nerve na e dey say or how we dey ekoba na obi ho no so ase o kaka o se ni nyina na prolong sitting enti say we obi o ma da bia driving omo station no omo traka musa and obi ho kra no station but long hours no to call long hours and so ya dey yes and na ye ka say obi nso a or engaging in vigorous exercises how be on more exercise to mana or stretching in 9 more and once all stretching no muscles no ankasa ye dey stretching esan say hwani ye na hu ni say muscles ni free wutu no ankasa eso o hip na ankasa enti say all stretch o be sharping and sharping so ya dia a bit me dey say performance syndrome okay and now obi ho nso a o history bia wo ne spinal cord nim if ya watcha MRI watcha X-ray bi and na ya catch you say bi wanya herniated disc and I say bi lumbar spondylosis I know with some time no see yes sciatica na be cheche mu say no mani nyina enti any compression bia na wanya ewo o spine mu bia nso ya de nso etimi puti pressure ankasa ewo o muscles ne so enti ewo se o se no so che se o to na ankasa no se ye wo pane a bebre na nya problem we nso free injection emu pane at the wrong site se okwo pane for any reason bia okwo pane o se enye eto na enye baabi a na ye wo pane no okay na eto no se yichi mu 4 a oto no enti yenhwe image na omode amaye no on se owo e na ankasa na owo performance muscles ni mu ankasa enti affecting nerves because nerves no ewo muscles no mu na de tie ne se enye woto honam na ankasa na kata sciatic nerve ne so say performance muscles ya ye kan no na kata say nerves ne so etie for otem muscles a person wo che say nam no yes nipa won enam te de wo renantwi nam kokoro no eno na wo asem ya enti no say owo pane bi a enye baabia because wo che tu ne mu 4 a e wo say wo one place but the other 3 parts ni nyina no wo a obetimi meet nerves no sure enti obi atimi a wo pane enene otogu ni nanso owo pane ni wie na fe de ohun se woto ase na hyase se atwon owo pane ni wie ne bia wote se o muscles anasa ohun na ni wankasa na eye wo ya enti ye kan se
wo pani bi na to nipa na wo no wan wo ni ye nso ama wo nso a etimi ma wonya say performance syndrome enti obi ho no ma kan say me obi wo me pane no obi wo mpane wie na na me sha se me te say ya wo ifri me tu ni mo esane e ba me na ase enti ye be say health workers ni nya say na ye adwuma no at least we should always deliver with caution say na ye be ya ye nkofa say or how we nkofa say performance syndrome because e very hurting obi a wanya bi da bia no e yade a ya pa. And these are some of the causes etimi deba meko phone lines na ka be simankron 9 minutes per na your time no aso by me this call am pese me ye na afi enu achi no na ya fa be 5 calls bi na ya story so baby a wo bia no a healing point na ye de ebro no apomden enchirechire sonko a onsa beka e wo Ghana harunya ne baby a hello. Hello. Yes, sir, doctor. Open me ma aha. Yes, sir, doctor. Papa, your friend is Smiler. Okay. Me na last week by now consider me no. Aye. Na, ma je do na do no gusa me no. Aha. Na me pese me cheche me yere no kire o. Ah, is it? Me study no ya pe na, me study me say oh, egini. Aha. Na me yere no. Na me yeju a pinto government hospital. Me sanitary man me for me fair midwifery boni. Ward for nyama na ya di ba container bi ma. Sumila en ko di kobola no. Okay. Na me hwe so. Nti na ya ma. Di ko mantem. By 5:15 to 5:30 na mo hospital. Na me ko container no. Ele foi na me pa roba no so mo di gu roba mu kase na titi bim ho e video ni ma pa ana we na me se mi sane e wa na fish ro titoye timi titoye no na me na no na ko tidi na piga kakra ana wa hospital honti ana pana na me report to medical officer no ma me ko cha x-ray am pa me ba na maso kakra ne eyi the doctor choose room me panya ni na say we go dispensary ko jidro you go dispensary na dispensary catch him say wa mama lune na me ko panya na aka crab bani jin wa mo nibi ntimi kuku mu nkoto na me wo panya na me jidro ni na be ti wo fia yibe na me no me na ni mu ka me ntimi koto crab bani jino ewa mi dube bro na nkoto gena amaso kaka no sa anwade ni mi nanum ti mi na kokoro na ewo pom kase no wa o na ma pori wo so mi gina so na ma me so sama so temi yetio pa sama so temi na ma me so na ma sa ba wi wo brai na etin na wo titi wa hase no Actually, Mr. Minu, it's not I am a number of Kunaia, and now I did see an appointment for to my doctor. And to bonnet of fire, every intino. Oh, bonnet of fire. Oh, I'm a real doctor, and no, by the Mujan, no, I am the doctor. Because I'm going to talk about it in the Miko, and even a Miko to be an agreement with you. Yeah. No more reprem sending contact in Koyo operation. To press in the Makoye, and as is here effective in 19 woman, the witch, and I think the Bruna men of the Cabajimin and said they have a Sabana name and Aka. Doctor Mister. You yate. Papa we na it was the last week was the last 2 weeks now say okodu takwa branch na workers no say on your ba nti on ka kuna fo no ho na yes say on konem say should check the WhatsApp message okay ya sem nti open here that say na you person who say ya hwahwefo a you follow up ye wo anytime bia say nipa no emfa ho yare no de tore bia
obi de oba ya one touch na ko bi so de anso so agi se unya abotre ma no wo mu abamu bu a ana patient no so abamu bu a na asema ba wankwanko nya yaresa pacho udi be bia kaza free hello pacho udi be bia kaza free me kaza fra pacho yeti me pacho mo me so na mo na me ya waso ya da ya nda so ya no pa me wona mina ni sleeping oh na wako hospital my hospital na ya mo sesen okay o si emergency that we did but so na I hospital na me honam no emergency na na okaza free okaza free akra poko ase wo vie sen 38 wo fie no e wo form to mo de ase obeba na ye nhwe mfiri o ma na sa de na enjai why okay mo de an ebra poku ase de o fa ka si wo St John's wa na 190 afọ overhead ne so we see overhead wa de ebra heavy do ho ba ye be kire ho na wa ba na yetimi ahwa ma ba cha wudi be bia kaza free okay hello ba cha wudi be bia kaza free it's Sandy calling from Mataiko, Accra. Okay, but you. Please, I don't know my waist. I'm having some pain at my waist. When I sleep and wake up in the morning, I can't walk straight. I don't know if I have some injury at my spinal cord before. That is because I don't know. Okay, you already this morning. You already have history. I can't do anything. You have history injury. Okay. Yeah. Okay. So what is the way forward? Mateko around Downsuman. Okay. So you can come to our branch at Dome Heavy Do. Yeah. So I'll give you our number so that you call and we give you the exact direction to the place. Okay. All right. Okay. Thank you. Thank you. For last caller. But you did maybe I free. Okay. Bajo yeti o. Bajo mi su mo problem na mi ko doje. Say na city e. Ya mi ya. Them say them last car na bo mi ki mi se be je. Mo sa na ni mo so no. E oti e so no. Mi na na wo so na gwa. Na wo so ton. What's the way a footballer? I'm a footballer. Oh, now what should I do? Hospital and guys say check him out. Apart from saying there, baby, me from hospital. Hey, you also what they call. And I'm saying, and count to enjoy some person overcall. A quick as here, a behaving. And okay. Pacho, we didn't be a free. Okay. Mama Bajo eti o. Doctor. Bajo eti o pa. Me pacho, eya mo ha na mechi ya me ya. Dan pacho ha na mechi ya me ya. Na mo na mi na so ya me ya. Okay. No na mi ya me ya pa. Eta yesa na say Nancy ya na yesa. Oh, attire, sir. The person I'm a sergeant, and then to say, no, no, person. Now, if you say about 48. Won Rubia de Bia on mana, and our Arabia Winim Dada, and Sana Weaver. That do that, Miss Okay. Yate doctor what the voice back mami eyi hona fe wo recommendation bia ni result ya kura ni say question say why now asempa I think say enti omomode ya dey affecting the nerves no because say anyoma na also an betimi aputi pressure kasa won lower back no ti omomode na ontimi entu wana we betimi ahwe betimi abon mate ena mine so free Mateko no yeah your number na dey to TV ni screen so no 0540311311
0540311311. Alternatively, no, obetimi akọ East Legon, American House in Chenhua. Yes, East Legon American House wa so the same services. Ebetimi at the amount in a more fast and executive way, and also so another option I will at the amount. Manager say men can chire for na hwefo say ekunafo a hwe mo no ye ma mo special package say be a massage ene ndro bia obehia te say man ya me friend ni o frɛ say osere ya wakwama o mapam ne so onye ekunafo ba nti o ma hwe no osere me no am ka so wonkwaa ya kwaa ya hwe no se eduro na ebua no be na as mo kan kwesi ya ne say ndro no so hwe ya besa eduro so bebua no nti omo te say nyina ani obi ehwe ni bia we widow bia within where system so that oba the cost of treatment whether it is massage and maybe a follow up lab and a dread be an 50%. Say do no 100 cedis I'll bet you 50 cedis. Say 500 cedis I'll bet you 250 Ghana cedis. Massage no say 50 cedis I'll bet you 25 cedis. Say 30 cedis I'll bet you 15 cedis. I don't know manager say men check him WhatsApp and I me found too many na men trans say one more do we and maybe out him say do no ka the kakra bi kaneti kwa anke no ano no. Aha eno so kra ba say boy ni enye sika kakra na enso yetimi dia ma Sompa fo na yetimi abade bia be ye nkyekere dia ma say what ya say your number is 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 aha ani the healing point no AC want unipedua sia ote ayaresase asono se wa pomodin ana sono se wa hodin yare bia woni efri timanu maduro abra wonim yare no kofa bai we aye 21st clinic yenyina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo tituni abrochirefo enim se yesapa no ene yare a friend se sciatica se ye kase sciatica eye ehuma bi a efri osisi achi se de ohu o screen so fa wo to ase fa wo nan to besi fom aya na etwetwew eye wo ya itutu tituni anajo etimi ka ona ba kopɛ se de ohu na ema se wonante akakra na ye wo ya untum nyina na so etimi ma mpaboa akra mpo wura uhu 21st clinic ibenya abotre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nwoma nyina no etwa ho mfonyi ne ye hu adekropote a ehaw na ye wi a ye de abibiduru a ekwa anim ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de ema wo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre mu no dodo na no efri yenua ne die mu enti se duro foforo ekofa yenum akwa ewo sendro no ehotie esono mfidie a ye de hwehwemu ena sono mfidie a ye de sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye dash screen sui na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Techiman Enkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfoni a wuhu nyina no every 21st clinic frɛ ye number mienu egu screen sui na yenchro yaso ya eben wo se eye akomayare esichire yare
otu asintini atwetwe waya ase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachika se no eye wo ya etutu wodwunso ntentem ohunam nyina adwa wo se de edi mokwa ye ho no kan wakoma tuwiem frɛ ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 yebejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben woni nyina no yebenya abotre na ye no wadi nkomo se yare enkoa na etete wemu wani njia misro kamakoma to yem esanse nyankopon edi 21st clinic abrel se be you were free amane ne atete oyewa ufam efayare hye no so se yewo Accra Kumasi Tichiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekun Goso Debiso ana Dwaboso ye dwuma fridwada edi kosi memenda so wani je ebibiduro ho nko ade a ene na eye 21st clinic ana clinic of your time clinic